tun tu makan thir ho le tur chu ai tun la hianin barma Raltlan kan soina saboka social media mu tur tam boka YouTube lama te vedo mu tur omin Facebook lama te po thu chuwa an siam na sa a WhatsApp thlengin group rang rang a chia tur omani ti chuanin Lunglei local council association te hianin thu chuan on siama chuan thu chuwa chu bengwar na hinaron posa hei kan chia chu kanga ti chuanin comment te po chia chho te kan tumanga a tho me a thu puya hianin Raltlan ten Sumdawnna an khoi du lo ti hi aron manga ti chuanin nisari march sang ni som ni panga dar som le mi som palia aron posa ni kan chia tanang Lunglei local council association chuan Lunglei municipal council LMC hom chunga Raltlan omten Sumdawnna an khoi ve an du lo aron ti tha ka ti khop maya Lunglei local council association te ho hi ani dan phung tur ponia Sumdawnna an khoi ringot le an mani du dan dana anom khanin hemi an ral ron tlan na mun Mizoram an mani nge khole tui chen na ang hrim khan an ni dona khami kha thil thiang kha ani chi alawani ti kha kan thre te po ngaya an du dana nge an refugee kema omlem lawa zalen taka an du dana anom kha thil ti chi kha ani lem lawa amero chu chuti ro chonin kan Mizoram sarkar te hianin kan unaw te tin alo kong kwa khairo kha chu kan ti turani ti kha hriata ngai ni ti chuan noi kan chiar leang tu hnaya LMC hom chunga local council samni pali a chairman chaute thukhom chuan LMC hom chunga Raltlan te chungchanga Raltlan ten Sumdawnna an khoi ve thei lo na turin LMC thlen an rela Raltlan za diktak hriat ani theina atan local council tin te mani hom chunga Raltlan za record nei le Raltlan tana refugee camp din bel tura sarkar thlen po an rel an tia anti tha ka ti khop mai ti khanin kan chiar chuaka Lunglei local council association te soile te thinila anti tha ka ti khop me ti hianin LMC lama te thlen ta sela ti chuan an thlenanga hloting reng ta sela ti kha du samania tin an local council te hian anti tha ka ti em pakhat chu refugee camp din bel ti sarkar thlen dona chu sarkar te po hianin a thayang anga ma lak puin ma lak sakse ti hi du samani kan searchin angin Raltlan te hi anom na mun te an lo che veu theya asan chu Mizoram a hianin Raltlan hi an tamania barma Raltlan hi an tam lu tu gani chumi wan chonin refugee camp te po din bela han sak bel te po lo ngai theya khatinga tan khanin local council Lunglei local council te hianin sarkara thlen an rela khami kha a tha ka ti khop meya kan Mizoram sarkar te pon din phalna te han pe sela ti chon refugee camp a om top sela ti khanin kan Mizoram sarkar hian lo boi pui se kha du samani ti kha kan soi le ni chu ti chuan Lunglei local council association ten thu chua thatak mai an ne hi tuna khanin kan chiar zawa ti chuan a soi ngai lai te a soi fi ngai lai te kan han soya ti chuan comment section lampanga engtin yan comment dan te kan chiar chho ho do ni o ama sabara khianin relvak a thlen ngai lo danina phallo thil ania rig mi khani mai LMC a por thlen ula mala tu tur in ni tho anoi hianin veineya adik tuk ron tia akhati mayang aponga taka haram lai lung fa te tong thei sabop changa tleiber ang maya rakhum vak ngong chu ani hi Raltlan ve tho mi tha le ommai meite bokin an tur le don ani hi hamle da dan taka in chawa in rim thutran ta ani hi Raltlan shim hi mi pui hian nok an ti lo an khoi em vek zo kani barma Raltlan om thadu lo te dan dik lova mizo mi pui chan vo chu pui piang pu pui kha ma zon thlak tir zel ru an ngam pa ma ti khan aron comment ve le a an vati thave suman du chuan in hlo mai se barma Sumdong Mizoram le barma kalton reng ho damdoi zuar thin po hi Sumdong tir phal to lo se checking om to lo na tang Mizoram hi an lo lu thei zela bungrua zuar kwal pa damdoi ral lu thin ho hi bungra zuar kwal phal sak lo se damdoi ti po an tlem pha karing
tikhan ron ti ve le a tui kuk dan lova Mizoram om hi endi go thave antiam to antile ngal Raltlan voter lo siam saka khole tuipo pek ni lo ho hian ramle nam an phatsan nam an ral ti hi an haidarlat hanaron comment ve le a an bati thak em namdanga po an enton zel theinan pudarila isei tamangu avan tha em mani veng local council ten ma chak takin lak nge la nge te se kan ti zalen rai le tuka zalen kan ti zalen rai le tuka zalen an thiam si lova boithak em ai om zanei le fel fai taka Raltlan te en kola local therapiang te nen dan mumal tak siam sak hi apoimo khop mai a thei phe chuan Raltlan ho hi identity card siam sak boka chutiang ID card chu engkima mangvek bok se an kalna apianga ken tir nge bok ila kong sang in atangkai don le tuk anaron comment ve le a ron Raltlan ho hi dan fel fai taka khuakhir na om lo chuan nakina kan la boi don ramdanga tingin an da zalen ngai lo an zalen lutuk ma ni tikharon comment ve le thung boka puberin ration card te hi offer lo se aron tia relevant inga ro se an ne om to ILP kan nei renga ILP te hi awm lo chuan nei vek se unaw lo lamani lo ani na dik taka chuan ILP po hi an nei tur ani zawk foreigner barma ho hian khoya an pass lei longe pudoma khan enge soi kha comment point nang lo ai nang lo na sakhop mai a tha veke danan bo chenga rim Raltlan ho hian India ramin apom lova kan lo khonga ya a tha e ma se an du dan danin an khosale kan control mi lo hi chu adik lo an nom na mun te hi adik lo Bangladesh le Assam ram nia da sela ram kholai li tak taka kan sem kol hi chu afu lo don chau ani hi pal kan chira kan tu tok le doni a engwai nge Raltlan ten an mi khuala Sumdawnna an ron kal pui ve ngot hi khoi khuale khoi venga po ti top mi ani ro se kan mi khwal te hi an huang taw ma ta mizo te I nen fia te ang u kan ti lo tur kan tin sa in kan ti tur kan ti lo tam lutuk ani lo mo le khami kha comment kan share thei te ani a tikhanin du soina mun ani na chon comment hi chu no problem kan tiang deuh khanin du soi thian ani a tikhanin kan du tok chawanga Lunglei local council association te hianin Raltlan te Burma Raltlan te Sumdawnna thlenga khatianga an lo khoi ve kha Sumdawnna te pon lo khoi to te pon mai theya Sumdawnna khoi the ni lo ti LMC te po an thlen dona ti chuanin an mani refugee camp te po a changtlung zo ka handin le han siam zau te pon chu khatinga din te kha Mizoram sarkar ne na thlenan tuma an ti thai nan ti ro pui khop mai ti kha karon soi le ni ro se ti chuanin kan vedo te kan du to le don nayanga kan ril ru om zong kha comment section ate khanin kan lo comment le thau don nia khati zong kha tun tuma kan nen le thei ni le photo se